O le ale le paia fa'awa'atiu a auloloa o tō paia ma o tō mamalu fa le atunuu fa'a le tala lelei. E le o iai se tala ala o tō au na vai. Ina ne ile atoa i sa'u fa'amatalanga o na avea lea malape o le tautalanga. E au pea o na whaamua le viinga o le atua, ma se i tātou ave le whaasao i a manuwao. A wāna le se anoa le atua tai malanga, tātou te le tūlau ele mai i ngā luenga whaaiu o le nei tausanga. E ui lava o a tātou le whilua i maa wai whaatasi le whaamoe sa whauwaho whaupō, e tali tonu tāufi, wana o le atua na te sila fia mea uma. Sa tau fatu le titi masui se ula. O ni langona ma se manatu vai ala o tō au na whaatau ha. Ona o te langona, e le mawhai o na sufi e sa upu, ma whaamalia ina lo o tō paia, ma lo o tō mamalu, i se leo vai. Po le ale te telo timunga, e le mawhai a o na mangalo ai le sani. E le mawhai foi o na whaamalia ina ai le ele. Ai o te tāofi i la o tō whawha le atua, e mangalo ai la o tō auna. O te awatu le whaamalo, ma le anganga whaafitai, ia o tō sunga i 6 A's, sunga tō ina ia le bao, sunga tamaitai princesse, ia fia pai. Maise le sunga le taitai, our boss lady, pita bau pule. Whaapea foi, taitai, ai maise o le mali o lasi o la tātou Global Kangen Community Sydney. La o tō whaeaea, o au le tangata le au ngā. O au tō tāpe nai le nei whaalo tele. Ai maise o la o tō wala au lia, e ui lava o wale mawhai o na malanga atu, o na o tūlanga e pe o na iele whaamai. E le mawhai e upu o na whaafetaia lo o tō ngā pātia ma lo o tō maau. E ua si la fia e le atua le loto ua tumu i le whaamaliaina. O lo o tō wanga le lei ua whaalia i le aso, o le a o le sei i lo utalinga i nene i le lea i le matangi, ai o le a o teu malu i lo fatu, e manatua i bea i le loto i aso uma, e manava i le ola. O se lau foi le nei, e avatu ai le whaamalo i lo o tō soifua ngā lulue, a wale ngā luenga o lo o tō fita i tūngai, a wale soifua manui o tangata lau tele. E mai tau ina pea ma le totoa la o tau team ma losi Sydney, i lo o tau ngā lulue le whaalongolongo ti ngā i le au malipo, a wale whaasohina o le Kangen Water, mo le manuia o lo tātou watu nuu ma so o se tasi. O le tatalo, i sa saa whaahua mai manuia o le atua, a tātou tau mawhai pe la tātou sāwalinga, la tātou vaenga ma le mawhai, e mawhai ai o na whaatino pea au nanga le lei mo le manuia o so se tasi. E fia whaafetaia fo'i le tātou timi atunu uma o lo iene ngā luenga whai pea a la tātou Global Kangen Community, Amerika, New Zealand, Samoa, ma Ausitalia nei. O te manatu e le mawhai o na whaalanu e se upu a la o tau au na ma whaafetaia o tau whaiwalo fiao, a o tau mawhai mai la tātou ngā luenga o nei tau sanga. O le tatalo, ia whaamanu ia tele le atua i la tātou Global Kangen Community. Ma ia maua pea lo o tau soifua, ma le ola e whaawau ai pea la tātou ngā luenga, ua wala au ina ai tātou e le matai, ina ia tātou whaaso atu le nei suawai, mo so o se tasi. O te whaato ese atu foi, o te talitonu, tele ni whaale tonu la auto au na. O se upu, ma se tala, o se anga sa le tau tamali i la auto mai tau ni tau sanga. Whaamonu mole, whaamangalo la auto au na. Ai manuia tele le anga i atu i whai unga ni tau sanga. Thank you for everything. And don't forget, this is not the end of the journey. This is just the end of another successful and productive year for our Global Kangen community. Enjoy the holidays and time well spent with your families and friends.
and come back stronger next year, because 2021 is another year, another day for us to work, not work hard, but work smarter and take more steps closer to our dreams. Thank you for everything and enjoy the night. GKC, Sydney.